Ande nitwa Fo. Yesu wibaze ko usanga Maria? Maria wa hehe? Gakwaye umuti w'amenyo. Mvongi. Bana Ibkoresho. Come. None se mu rugo ni hano hafi? Yego. Hano hafi. Hano hirya gatoya. Harahiye. Ubwo nahaciye. Ngiye banyita Gakwaye. Wewe wakwita nde? Ande nitwa Fo. Yesu wibaze ko usanga Maria? Maria wa hehe? Gakwaye umuti w'amenyo. Ntago ni umuti w'amenyo, namo ndi kuvuga se sibi. Buriya mba nabibonye. None se ko mpagaritse? Urumva. Sari kibazo. Ngira ngo nyine muvugishe ho gatoya, tuganire, tuvugane nyine tu. Kera sako nego kuko ndananiwe mvuye mu kazi cyangwa kujya kuruhuka. Nse, ubwo mwaka ni hari ikintu bitwahera. Ko na telefone mfite hano. Se ntago zize mu mutwe. Akanze guhera kuri buze kuza. Zinkiriremo maze ubundi ndaza kuvugana nimugoroba waruhutse umeze neza bana twajya tunaganira. Urakoze. Ubwo ngubwo uboneka kwa kangahe? Ku cyumweru no kwa gatandatu ariko nta hakiri kare. Uvuye gusenga. Noneho nzaguhamagara uvuye gusenga noneho tuganire. Sawa nyine. Sawa komera. Gusura setse. Ariko Imana ari papa. Hariya. Kuye. Ariko se nkumuza mu koko ubo bayagiye ko. Ibutuma banyi bo. Samu biyi mitsi kuko. Undi wazamwirukana ba. Samwirukana nkashaka ndushoboye. Amatibe yanje baramaze. Ubungu babya nk'iki gihe nkungumba nje adahari nkuba ari nk'umujura abayayajyanye. Karame boss. Agarara. Ibkoresho barakubona igihe no ko. Wengeze igisambo. Niko bimeze bite? Nta kibazo. Amatibe yanje ari. Boss amatibe yawe rero arahari. Amatibe yawe arahari. Tugende nyakwereka arahari nta kibazo. Wengeze tugende. Nkwaye guto boss. Nese ndagufa. Ahari nyine. Niwanyibye se. Niwanyibye. Ntabwo napfuye. Ahubwo hari harateye abajura. Mazi. No hati abajura ngenda yafata. Urayafata. Wase uri umuzamu wanje cyo kuya kubiki. Uyambike na muzamu ngira. Yari yararanga. Bora nkindi n'umuntu mwiza. Eki ngewe. Iki. Nabonye urumva twaje kuba akazi kahagaze. Ndavuga urangije urambwira tufate igitekerezo cyo kuziba rero uzi ko ntazabimenya. Oya umva kuntu byagenze. Umuzamu yararangaraga.
none nkavuga nti amatibe arahanga kuki utaje ngo ubimbwire se oya kuki utaje ngo ubimbwire ukazifata ukazijyana iwawe unyumvira bose wanjye nyine iwanjye niho zari zifite umutekano kuki utabimbwiye wumva ko ndabirota njyewe banza untega amatwi unyumve nabonye ibisambo ukuntu byari bimeze nabi mu izi quartier tone nkubwire wumva ahubwo nowe gisambo we nkukoreshe nurangiza unyibe ko twubakaga ubonye ari sima twariye mwarese wena Angweke nta sima twariye neza ziratibe iyo nahaba none yose uko ndazi ninjoro ndi kukubaza nyine ko wazijyanye ntumbwire wumvaga ndabibwirwa ni nimero yawe yabaye compose wa mukobwa yarambwiye ngo dikompose ukose yomba uwe mukobwa uwo kuri MTN Korea moto ndamuzi se njyewe abwe itonde nkubwire wumva amatibe yanje wumva nizere ko yuzuye kandi amatibe ahari tugenje nkwereka amatibe bawitoye kuba jaro umuzamu benda wowe uri igisambo muwahana waramutse aho ukamugurira agatopa umva nkubwire ugiye kukurekura ntiwiruka urame nibika umva sister mva nkubaze ndaje tuvugane ariko ntugire ikibazo ndaje wowe ndaje ariko boss reka nkubite pasi nkubita pasi wumva reka nkubite pasi nta kibazo God have mercy upon us. oh